Ruvonge rwa kuvurana na maugwati kauntiri ya Embu ni ruvesanite mukana gwekari aria maturaga nderi-ini cia nyunji cia Ruvingasi, Thuci na Thambana gukorwo makiuga kumana na wongerereku wa mai nyunji-ini ino uria gukorwo gicangirwo ni mbura nene iria iratanya gukorwo ikiura kimerare giki. Kiaria ai wavisiri cia thirikari ya kaunti ya Embu vwa kwamukira ripoti ya gikiro kia mbura kuma kwi ruvonge rwa riera, abitha uria rugamirite maugwati Joseph Njoka ni ugite kwina uhotekeku wa kwenyukaga kwa nthi na kwaragana kwa mai kundu gutiganite, undu aratara ikari kwithara mbere mangitua kuona dalili cia maugwati mama. Like because flooding inaweza vagia zile nyumba zimejengwa along the riverine. So again, huwa tunaambia watu waangalie monitoring, wana monitor vile maji inakuja. Ukiona inakaribia mahali unaishi, ni afadhali uame kidogo ukae mahali kuko juu, ile maji kienda chini utarudi mahali unaishi. Uko kirotaga namba ya ciana 16 iria ciatuikire cia gutamio ya gukavinda ka mwaka umwe muvituku thutha wacio gutwarwo ni mai makithambira nyunji-ini ni uraria ciari kugwata itemi riao na njira ya mwanya vaikuroria mikarire ya ciana ciao kavinda rigaka mavingite cukuru. Last year alone tumetoa vijana sana vijana wale wa high school na wale wamemaliza shule 16 wale wamesombwa na hiyo maji. So tunahimiza watu wakiona maji kama hiyo, respect hiyo maji ni ya ukulima, si ya kwenda kuswim. Kama ni swimming, enda tu kwa swimming pool mahali iko controlled. Ndio hatutaki kuruhusu vijana kwa maji kama hiyo. Kavinda riwaka ruvonge rwa Ngirigatha ni rwambitie muvango wa kuthomithia arimi mbegu iria ciagiririkite cia kuvanda kuringana na riera ria kuria mari niguo kumavotithia kugia maketha mengi kimerare giki, guku arimi a maviu magitaragwa mevaririe kuvurana na mirimu ta ya foot rot na wandu umwe na tutambi. Mahali mtu ana nyumba ya mahali mfuko yake inalala atengenezee vizuri na waendelee na kupatia minyoo kama kawaida na pia kupulilizia juu ya hizo external parasites. Aimisa arimi muno ni mathie magure mbegu certified na korwo no nginya mavoya ne mbegu me formu ta gikundi ma produce mbegu ciao tondu especially cia pulses nicio twitaga mboco na ndengu na thoroko iria open pollinated icio ni metikiritwe ni wa ma produce mbegu. Mbura ino kuringana na ruvonge rwa riera iratanya gukorwo ikiambiriria tariki 16 mweri wa Gathatu nginya kiumia kia muthia kia mweri wa Gatano, na kumana na uguo mwingi no uratara gwikirira urito theru niguo kwithema na mirimu iri umanaga na giko kia mai ta kolera. Leo ona kuria gutauraga muno ri nikuroneka ni gukura mwena uria wa Kiambere uikuruka uguo kuhutia Mumiji na mwena uria ukuhiriri Ikamba-ini kwa twitaga Machakos karaudi kau ni gakura ura hanini. Mundu uria atakuvota kunika kioro kiake wega ana uria atakuvota gukorwo na gakuniko ni mavotaga kweresa mundu uria twagirirwe kurutha cioro icio nigetha ria mbura gauka mai matigavote gukua ni mai mavirwe kuria runjiru twanywa mai mau. Vandore va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.